Татылуын қарбалағын олықтауқтыны сүрбәтші сылда қырасаналар олыққа кидді. Ол күді 2 тәсті 200 сүрбе местелі саңа тас осколаны бүгін үріліяқтық арыйы тәрәхіні болды. Санатын әттіға қарбалақ осколата 2 тыңчағы сыллаққа қарбақ тұрықтағынан сабылбыта онтанылы бұ ағыз сұлтуқар үйерен әчілер қас әмі сирінен көз үджен үйеренен үгі сырақаны көрсі біттірі. Былырын кулун тутар 6 күнүгер оскола бастыкы тирага түйөҕөттен Александр Ханин салаячылаах монтажник производственный кооператив тутууну кемигер түмүктен бүгүн бука барыбытыгар чуолаан үөрнээчилерге учуталларга төрөппүттерге үөрүлээх күн буолла. Мен үс оголоокпун. 2 оғым осколаны битерен уже үлехет болбуттара. Манна билигин кыра кыһым 9 класска үйренер. Онон там бигин аха үйребит. Маннык үйрү эмие кухаган кыра сколардак нехлектерге келек турдун ден багарабыт. Кырычааннар үөренер үлэлир сиддери аныгыр дебилге петтир кырыһыбай көстүүлээх буоларын туһуттан оскола таһаттан сагалаан ис барааныгар тия сакалы маһууннаах гынан орбуттара чахчы даганы киирээти кытта киһи харагар бырагаллар ураты кэре эйгени үөскетер. Билигин номно ый кэриҥэ бысаҥа таас сколага үөрэммит оҕолор үөрэн чаҕылыспа харахтарын көрдөхха кырдьык таганы толору жолтос койбут. Антон бу сколага киирер биттен 2 сыланара түтүгер питтере болаты. Аны кетес болупут. Антон быйыл 2010 сылга киирага тептери жолбу жүрдө соғаты. Мен билин 11 класска үйренемин. Бу хаңа сколага 1 сыл үйренерге тегистим. Осколабыт нахаши, хырдык, ыпырас. Улус бир бөдөң нехелегер үрек били артыгынар ер саңас коларыллыта чакчы даганы күтүүлээх онна долгутулаах түгеннен болла. Ольга Тарабукина, Стас Никифоров, Саха телевидениете, Таатта.